Yo, the prefix mabana. The breakdown. So, uh, rootkit vendor is better than mesophil. Timunedza wandokuonapo woshiriwa nga homicide. Kha vale vasaḓivhi homicide. Homicide is a nigga wenda shuma naye na MSK kha project yavo sponsoriwa nga Stana. Shout out to Stana. Ri khou i recorda kha Adroid kha Lit Gang Entertainment. Shout out to Lit Gang. So ndikubona message mulovha panoni. I think the mulovha na in fact asi mulovha man, the day before yesterday. Yes, so ndikubona message upfi wosherwa nga homicide, mara wasongwalwa nga homicide wawosherwa nga homicide. Upfi rootkit vendor is better than mesophil. Yevana vasho rootkit vendor mesophil. Okay, chothoma ne atikuri zvoenda kwamba zvone ndi right and atikuri ndi wrong and atikuri nditenderana nane. Okay, let me break it down. Kha vasaḓivhe rootkit, but I'm sure everybody knows rootkit man. Ndinyi muthu ine avha to so far ḓivhe rootkit. I don't think kuna muthu ine avha to so far wa tevhela zwone ra ita zwone asa ḓivhe rootkit vendor. Okay, but anyway, kha vhane avha muḓivhi rootkit vendor. Rootkit vendor ndi homufana sine a khou rwa dzi freestyle left and right a tshi khou khilekanya everything. Beat iṅwe na iṅwe ane a khou ṱangana nayo ha khou ita zwo tamba u khou sokou vhulaekanya like everything u khou sokou khilekanya. But mesophil, everybody knows mesophil man. I thought na introduction is a king the feel. So who could feel rootkit vendor better than mesophil? Prefix, what do you think about this? Breaking it down carefully, avathu vaviri avanoni avacompariwi man. You can't compare rootkit vendor na mesophil, no man. Avakuita dzi content dzopambana naho man. Rootkit vendor una content yawo, mesophil una content yawo, so we can't be comparing mesophil and rootkit. We can't be comparing mesophil and rootkit. Okay, no yanga nene muṅwe na muṅwe u blind kha zwine a khou ita zwone. Hezwi ndo khou amba uri kha content. So rootkit vendor in terms of the freestyles, don't get me wrong, kha zwine nda khou ḓo amba zwone, in terms of the freestyles rootkit vendor u khou sokou khilekanya like tshiṅwe na tshiṅwe u khou ṱangana na tshiṅwe na tshiṅwe u khou sokou vhulaya blind. Mesophil, when it comes to music creation as a whole, not the freestyle but music as a whole, mesophil una art yo takadza kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou tshi ita hu si no pfhi ndi instrumentals dzifhio. Hence I'm saying in terms of music as a whole u vha khou read. Okay, like nne ndo rali personally, nne zwi tshi ḓa kha dzi piano thi thu vhuya nda jumpa kha piano na nthihi. Oh yeah, ndo no jumpa kha piano nthihi but I was not feeling it that much. So nne zwi tshi ḓa kha piano, nne ndi selective blind kha music wanga because I know uri ndi vha ndi comfortable zwifhio ende ndi ṱoḓa uri ndi shumese kha zwine zwo vha ndi comfortable khazwo. But that's not mesophil. Mesophil no pfhi comfortable kha zwifhio. Arali u tshi khou pfhi the beat ya house, mesophil is going to kill it. U tshi khou pfhi ndi reggae beat, mesophil is going to kill it. U tshi khou pfhi ndi hip hop is popping on it. U tshi khou pfhi ndi tshiṅwe na tshiṅwe, mesophil is just jumping on it and killing it. So una art yo takadza kha tshiṅwe na tshiṅwe. And then at the other side, rootkit vendor, when it comes to the freestyles, tshila tshitanga tshi a reita yo tshi tshitanga tshi nipa dzi pfhi dzi goosebumps. Yeah, hetshiḽa tshitanga zwino hu tshi to dropa beat fhedzi. And una art yo takadza, is very catchy. U amba zwithu zwine kha dzi nyimbo nne zwiṅwe ndi a hofho zwi amba. In fact rootkit vendor ha shavhi, ha ufhi tshithu na tshithihi, is very smart about it, ha ufhi tshithu. So but nne ndi pfha uri difference between mesophil and rootkit vendor is that rootkit vendor content yawe ndi ya dzi freestyles and he's very good at it. Ngori chekani, rootkit vendor una fan base ine ya vha uri kha YouTube una fan base no fhira yanga, because
haupfi chithu and is smart about it. Cho that game ine afanira tshi khou dzhia dzi video dzatsho nga dzi phone a tshi khou rwa dzi freestyle a tshi khou ofha a khou mona mona thavhani mono, of which nṋe zwo ralo nṋe nda ndi tshi zwi ofha uri no, I can't be doing that man, I'm old for that. I can't be walking around ndi khou dzhia dzi video nga phone. Nah man, I need HB, I need RR uri vha kone u shoota dzi video dza dope. But Rootkid a khou ita hezwo u khou ḓa nga phone a tshi fhedza a isa content yawe vhathuni, vhathu vha fune zwithu zwo ralo. So una art yo sa ofha, ha ofhi u vha a khou ita zwine a khou ita zwone ndi a tshi khou zwi isa nnḓa, u shumisa ndi ri khou ita zwo shumisa zwine a vha nazwo uri a kone u gaina zwine a nazwo. So ndi vhuṱali. Okay, back at it again. Rootkid na Mizophil ni tshi khou ri ni khou vha fhambanyisa ne, Mizophil u creator fhedzi dzi nyimbo, u creator nyimbo Mizo. Rootkid u na content yori kha yasi mafhungo creator nyimbo fhedzi, kha ndi mafhungo creator or is having fun about it. Ngori ndo rali nṋe track ya Rootkid nda ḓivha yone ndi huna i track yo bvaho man, Chidoshi, ndi Chidochi kana I think ndi Chidoshi, Chidochi kana I think ndi Chidoshi or Chidochi. Ndi ḓivha iḽa track and T fhedzi ya Rootkid. That's the only song ye nda i ḓivha nga Rootkid Venda. Ndi ḓivha iḽa track and T fhedzi, but nda ḓivha na dzi freestyles dzawe dzoṱhe. So that's the difference between Mizophil and Rootkid Venda. Rootkid Venda u vha a khou creator content yawe ya u tamba nga dzi freestyles. So he's a freestyler. Arali ri vha ri khou ri arali hu na muthu ane Rootkid Venda ri nga mu compare naye, I don't think it's Mizophil, I'd rather say it's Nicodemic. Ene naye u kha dzi freestyle, but comparing Mizophil and Rootkid Venda, that's insane. You can't be doing that. Mizophil, Rootkid, no man. Mizophil is a musician. He's a musician. Rootkid he's a freestyler in fact. Rootkid uva kurwa dzi freestyles, but okay, and hauna there's this other day I think ndandikwamba na ndandikwamba na Godfather nge Grootman, shout out to Godfather o ndi Phalama ndi no sponsora no, in fact ono sponsora video dzanga dzoṱhe man, almost the video dzanga dzoṱhe dze nda shoota na HB o dzi sponsora. So shout out to Phalama, shout out to Godfather, Phalama Holdings. So ndi khou amba naye this other day ndi khou muṱalutshedza ndi ri no, u khou nthumela video dza Rootkid, this guy is smart and this guy is playing and this guy ho munna ono vha na dzi fan base dzo no fhira na dzanga kha YouTube, cause a tshi ofhi tshiṱange tshino ri tshi khou dzhenelela ende tshi khou ḓi ḓo dzhenelela nga i content yatsho ndari, but ndi tshi ṱangana naye ndi khou ḓo mu ṋea iṅwe advice. So the advice that I was going to give Rootkid, and then I think, no, in fact, let me not say this ngori a to confirm or not confirm. So but huna fhethu na vhori ndi nga fhedza ndi khou ṱangana hone na Rootkid na kona u mu vhudza in person. So advice ine ndi khou ḓo mu vhudza ndi uri to so far ni ngo zwi vhona uri no no creator content yanu vhathu vha vhoni ḓivhela content ifhio. So hey, content na khou creator at the end of the day somewhere somehow ya netisa and very very fast. So zwa zwino no vha na fan base o raliyo, nṋe nda ndi tshi nga mu advice, but ndi tshi khou ri ndi khou zwi amba nda ndi si khou ri ndi khou zwi ambela uri a zwi ita, but and ndi nga vha ndi wrong, a thi khou ri ndi right, and he doesn't even have to agree with me. So nda ndi khou ḓo mufha advice uri okay, now hence you have a solid fan base na vhona no i creator ne, how about now you start creating more of content ya dzi nyimbo straight, like nyimbo ine ya vhori muthu ḓo kona uri a tshi khou bva Pretoria a ri okay, now let me listen to Rootkid Venda, uri a kona uri a khou tshimbila a tou ḓa zwa okay, now ndi khou vha ndi khou tshimbila ndi khou thetshelesa content ya Rootkid Venda, cause hathu maybe ṱhamusi hu nayo ine vho ri thi ḓivhi, but arali a sathu vha nayo zwi amba, kana arali no vha nayo zwi amba u khou tea u creator content ine ya vha uri vhathu vha ḓo vha vha khou relate nayo. So arali ono vha na content, arali vho khou pfhi ono vha na dzi nyimbo kana ono vha na tape kana ono vha na album ine ono bva zwine zwa khou amba uri khamusi ene muṋe a nga ḓi checka uri dzi numbers uri okay, no, feedback i khou vha hani, vhathu vha khou i funa content, okay, why vhathu vha si khou funa content, vha tshi khou funa iḽa content nda khou i create. So now ene muṋe a nga ita self introspection a kona u vhona zwa uri a nga tamba around hani, a nga zwi ḓa hani, but the mere fact is
Ngamana ndo ono creator content ine yavha uri solid. Now everybody knows Rootkid Venda. For now zwine anga lingedza ita zwone ndi zori azame u ḓa na content ine yavha uri ya dzinyimbo, like a song. Nṋe ndo rali Venda ahuna artist Venda ine yavha uri kha Venda ahuna artist Venda ine yavha uri ina content ine yavha uri itonga yanga in terms of dzi album. Ahuna dzi album dzine dza vha uri vha nadzo dzine dza vha uri dzi tonga dzanga, hence nṋe ari nanga cheka kha Spotify ndi receiver dzinthu dzi listeners nnzhi, ndi na followers nnzhi kha Spotify cause ndi na content na vha uri ndo no i creator. Dzi album dzo ḓala, everything is there. Ndi khou amba content ya music ya dzinyimbo dzine muthu wa kona u amba uri no prefix a khou amba uri mina tshiri zwithu zwo ḓo khakhea when things went wrong, cause vha khou thetshelesa heiḽa content ina vha uri ndo i create, vha khou relate na heiḽa content ya nda i create. But kha Rootkid ahuna that content, so ndi zwithu zwine zwa vha uri na ndi khou ḓo mu advice. But that's just the topic for another day. But we can't be comparing Mizophil and Rootkid Venda. Both guys are dope. Vha na content dzo fhambananaho, vhoṱhe vha khou kona. So but in terms of comparing them, man, we can't be doing that. But anyway, that's just me trying to break it down. Shout out to Rootkid Venda. Ari ni khou muṱoḓa Rootkid Venda, ni ya kha Facebook na swika na musearcha kha Rootkid Venda. In terms of booking Rootkid Venda, nga kwama Distan Mama Tuncha, the manager wa hone. And then shout out to Mizophil. Don't forget that Mizophil is about to drop Now and Then album. Now we start on Mizophil, cut the Vis album. But anyway, I'm out of here.